Executive Council Laileng Dok Circle hakasni kebaar menta katayo hakajilam jong samla wandap penkemen Marweng Presiden bersamla Karnes Syang Vice Presiden harengkat kajing senran lang kinoilam ke HYC West Hasil District samla lumlang karsemle Presiden bersamla Jeremia dekhar Environment Secretary rengkat bat kidkot kilalai ya kendu ya Executive Engineer Priudi Road Nongstoin West Hasil halor kajing kipajba kathain Laileng Dok nomor kajing bombiang kilenti kesengkeng bat ban kerpat ban penrung surok thamai no na jaido shadu nongklung hadu yo mayalang mosong khandau shadu mokonrum mokoton shadu sekalang bat namani mobri shadu shemosnap wir wat la nakalian kasang kam syam le kendu ya utai uhe jong ketenat pudi hendrai kelayo ban kendu ya USDO ha kajinya keren bat USDO la kular ha kinelam jong kasang bat syukya ya kene kajing jong kipajba bat ban penrung no hapok skem PMJSY nakalian kasang kekerpat jur ya kasorkar lembaga tenat piludi bahkan simkia kloi halor kene gejing jong kini kisnong namar kini kisnong kisyam jing kamtam kakit kaba yo biskot haki por liur kasang kekenturu ya MLE bon sobha ban simkia lem bat ban pej bat pai khamat lem ya kajing jong kita ki pajba no snong jong kita kisnong ada sitom kalong gejing jenjar nam tau pajba mat kini kisnong kilong ru bun bomlat kali haban suyara ladapang ada sitom kalong gejing jenjar nam tau pajba mat kini kisnong kilong ru kisnong kibade ki snong kibala man puni sibun ya umarap kum biskot di namar kata kapan syam jing nam ta ki paj nong song snong ban khai ki marar ki jong ki bat khamtam haka jenjar kasipa jong ki nong song snong